Ćao drugari, prvo da se unapred izvinim zbog lošeg kvaliteta zvuka na ovom videu. Radi se o tome da sam, da li negdje dok sam putovao ili dok sam čistio stan, bacao neke stvari koje mi nisu potrebne, bacio i mikrofon i bacio još jednu stvar koja je adapter za iPhone, koja je potrebna za drugi mikrofon koji sam imao, tako da osuđeni smo danas na malo lošiji zvuk u ovom videu, ali nadam se da to neće biti veliki problem. Danas ću vam predstaviti jednu knjigu koja se zove Životinjska farma. Napisao je George Orwell. George Orwell je također napisao i knjigu koja se zove 1984, koju sam također pročitao ove godine. I ovo je posljednja knjiga koju sam zapravo namenio da pročitam ove godine, odnosno pročitao ove godine, jer sam zacrtao da ću pročitati 12 knjiga, a nisam uspeo. 3 knjige nisam pročitao, jedna je zato što nisam uspeo da je nabavim, a 2 jer nisam bio dovoljno aktivan i ažuran u čitanju. Tako da 9 knjiga za sada ove godine, nije loše, odnosno vjerojatno će završiti sa ovom knjigom. Želim da pričam o ovoj knjizi zato što je jako bitna, pogotovo sa aktualnim dešavanjima i vremenom u Srbiji, a i u regionu. Dakle, došlo je vreme kada se dešavaju neki protesti, dešavaju se neke blokade, dešavaju se neke pobune, građanske, studentske i tako dalje. I ono što je jako bitno je da su ti ljudi donekle shvatili da određene svinje, kako u knjizi kaže George Orwell, su pokušale da nam nametnu neke stvari, odnosno pokušavaju i donekle su uspjele da nam nametnu neke stvari koje nisu istinite i koje su loše. George Orwell, pre svega, da kažem malo nešto o knjizi, George Orwell u ovoj knjizi priča o tome kako životinje naime pokušavaju da se oslobode od tiranina koji je čovjek, koji ih maltretira i uzima im njihove plodove rada, tako da kažem, i u jednom momentu to i uspevaju i dolazi do nekog vođstva koje čine svinje. Da vam ne bi prepričavao knjigu, daću vam samo određene stvari koje su jako bitne, a to da ova knjiga govori pre svega o tome kako pobuna i da kažemo revolucija, kako još da nazovemo to, promena koja dolazi od nekih pametnih ljudi, od nekih ljudi koji imaju za cilj da poboljšaju status društva, da poboljšaju situaciju u društvu, bivaju prognani od strane ljudi koji koriste silu i da ta sila na kraju dovodi do totalnog raspada i povratka na staro ili čak i na gore nego što je bilo. Dakle, kada dođe do određene revolucije koja je, ajde da kažemo, pravedna i do određene pobune, u jednom momentu život postane bolji jer ga vode ljudi koji zapravo žele da učine bolji svet i bolje društvo za sve nas i za sve činioce, u ovom situaciji za sve životinje, ali nakon toga jedna, da kažemo, svinja koja koristi silu i koristi manipulatorske veštine i fore i fazone, tako da kažemo, uspeva da izmanipuliše određenom grupom ljudi koji postaju njegovi robovi svojevoljno i druge grupe ljudi koji su postali robovi i koji uspevaju da zaborave zašto su krenuli u tu revoluciju i tu pobunu. Ja bih jako kratko, znači u ovoj knjizi, ne previše, mene stvarno oduševila, pročitao sam je za 3 dana, nije dugačka knjiga, sastoji se, mislim, od 12 nekih poglavlja, sad ću, vjerojatno sam već slagao, samo da proverim da ne bude da dajem pogrešne informacije. Samo sekund, sloboda štampe. 10, evo 10, ok, moja greška, 10 od 10 poglavlja. I ono što mogu da kažem je da vrlo dobro opisuje načine na koje se ljudima ispira mozak i briše sećanje, lažira istina, lažiraju neki zakoni, menjaju se
u skladu sa onim što vladajuća većina ili oni koji su malo više jednaki od drugih uspevaju da nametnu, da kažem, nama kao narodu. I jako je dobro pročitate da bi osvestili sebe i svoje bližnje u kakvoj situaciji se nalazimo i da su neki ljudi koji se nalaze na vrhu naših država, govorimo o celom Balkanu, jako dobro proučili George Orwella i njegove knjige. I još jednu stvar da kažem, ova knjiga nije toliko crna, tamna kao što je 1984. koja je za mene bila jako destruktivna u mislima, tako da je mnogo lakše za čitanje, brzo ćete je pročitati, jako interesantna, jako su dobre metafore iskorišćene, jako dobre paralele sa realnim svetom i sa realnim situacijama. Slobodno možete povezati i sa nekim našim istorijskim delima, istorijskim stvarima koje su se desile u nama bliskoj prošlosti, tako da je jedna velika preporuka za Georgea Orwella i za Životinjsku farmu. Što se tiče ovog videa, to bi bilo to. I verovatno je ovo poslednji video u 2024. godini. Hvala što ste prijatelji kanala, što ste moji prijatelji, tako da kažem, i što ste mi podrška. I nadam se da će vam se ovaj video svidjeti i ćemo se vidjeti u nekom narodnom videu naredne godine. Srećni praznici, srećna nova godina i ostanite zdravi i srećni.